tumbuh di hati. Adik berjanji nak berpisah lain, tapi apa nan terjadi dia oi, sabana dia hati didutoi. Mungkin biasa tak kicua di nantarangan dia namanya uranglah tahu sa kampung dia mangicua juo. Salah denai dia kandung, apa dosa denai batinggalkan mangapinangan urang nan batarimo takui jodenai dia kandung dia kasansaro. Thank you. Sama-sama.